Počinje suđenje fatalnoj Bosanki Miki zbog milionske pljačke u Njemačkoj. Nagovorio je momak, pa ostavio kad je zagustilo. Evo kako je izvela pljačku. Danas u Stuttgartu počinje suđenje Mirne Sis, poreklom iz Bosne, poznat joj kao Miki, koja je za krađu 1,2 miliona evra iz kompanije za transport novca u kojoj je bila zaposlena. Plan koji su osmislili atraktivna plavuša i njeni saučesnici Robert i Marko bio je jednostavan. Prema optužnici, Mirnesa je 1. oktobra zakasnila na posao. Pola sata i sa sobom je donela torbu napunjenu peškirima. Kad su njene kolege napravile pauzu u 15 časova, Mirnesa se ponašala kao da želi da nadoknadi izgubljeno vreme. U stvarnosti je, međutim, skupljala novčanice od 100 i 200 evra u prostoriji. Sav novac je stavila u kutiju na dnu torbe, a preko nje je stavila druge stvari. Zatim je ušla u podrum sa svojim prtljagom. U prostoru bez video nadzora izvadila je peškire iz torbe i zamenila ih novcem. Nakon toga Mirnesa je mirno napustila firmu sa 1,2 miliona evra. Kontrole torbe nije bilo. Zašto su bezbednosne mjere u kompaniji za transport novca tako male u Njemačkoj?